Suksma aturang titiang antuk galah saneka ican ring dewek titiang. Ibu kepala sekolah lan bapak ibu guru SMA Negeri 1 Singaraja sane singgihen titiang miwah timpal-timpal sareng sami sane banget tresna asihen titiang. Titiang Made Yeni Mahayani saking kelas Roras MIPA 1 jagi maktayang dan mewacana. Sedorongna titiang matur-atur ngiring irage sarang-sarang ngaturang para mesuksma majang ring ide sang yang widiwasa duaning asong kartewara nugraha ide iraga sarang sami presiden mapupul deriki ngelaksanayang acara penyambutan Rahina Saraswati titiang nunas pangugrayang jagi ngaturang pangastungkara panganjali. Om Swastiastu. Dane sarang sami manut sekadi baos sang meraga umat Hindu wanta astiti bakti majeng ring ide sang yang widiwasa sinalih tunggil sane keangken dewa ilmu pengetahuan wanta sang yang aji Saraswati. Ring rahina puniki umat Hindu akeh sane ngelaksana yang pengebaktian maktien ide sang yang widiwasa sane kaperaga yang Dewi Cantik pinaka sakti betada Brahma nunas mangdeng molihang kerahayuan lan kaweruhan sane keanggen nabda bang jaga. Kadi sane sampun kauninang Rahina Saraswati punika rawuh nyanyi 6 sasih apisan ring rahina sane secara umanis buku wati gunung. Sane maarti iraga sarang sami ngelaksanayang Rahina Saraswati kaping kalih sane atiban. Punika manginan Rahina Saraswati kasorohang sering rahina sane manut paukon miwah kasorohang yatnya sane manut ring nai mitika yatnya. Inggih punika yatnya sane kalaksanayang sebilang rahina-rahina manut saking ugat-ugat. Dane sarang sami nopi tatujuan yang Rahina Saraswati. Tatujuan yang Rahina Saraswati boyo wantah tios wantah ngaturang suksma majang ring ide sang yang widiwasa utamanipun sang yang aji Saraswati. Iyantuk ledang ngopai cekadiegan ring iraga sarang sami. Iyantukan kedua gani punika utama kawigunanya ni ring kauripan. Ring sarasa muscaya ke baos. Anake sane nenten medue kedua gan tan bina sekadi anak putra. Asa punika kocap laran kayun anake sane nenten medue kedua gan. Taler ke baosan. Musuh sabka pertama imanuse wantah kebelogan. Wenten sastra sanes yosan mausang mungguin kawet suka dukane wantah kebelogan. Kebelogan punika pesu saking keloban. Loba punika pesu saking kebelogan. Dados nyanyi kebelogan ngeranayang manusia sengsara. Rasami sane tresna asihen titiang mausang indek agama tan preside kalepas ring tri kerangka agama. Inggih punika sane kebaos tatwa, susila, lan upekara. Upacarane punika kocap cihnan anake sane maagama. Minakadi upacara piodalan Saraswati. Ring semengan iraga sarang sami mebakti ring sang yang widiwasa pinaka utpeti utawi dewi pengetahuan. Raris ngelanturang ring wengine antuk ngewacen lan mebaosang ngeninin indeks sastra agama. Ring benjang semengane iraga ngelaksanayang banyu pinaro saha nunas tirta kaweruhan. Ini sarang sami sane baktian titiang wanta asa punika dan mewacana sane preside baktayang titiang. Suksma aturang titiang antok uratian idedane sarang sami. King rudung pengampura tunas titiang antuk panilaksana lan panglantur titiang sane nenten manut ring manah idedane sarang sami. Dumogi dumada titiang lan idedane sarang sami setata ngemolihang kerahajengan lan kerahayuan. Gelar mewacana puniki titiang kasinab antuk para mesanti. Om Santi 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 Om